Imamo povratak ispravo onaj dok još ima neke mjesta na kartici. A isti kurac. Saigon chill. Evo Jakuševca tu prek ceste malog, makar tu je svuda Jakuševec, gdje god kreneš. No, thank you. Idemo na neku klopu sad kad se vratim u hotel, malo potuši, idemo na klopu u balkanski restoran da nekaj domaće maznemo, neke pljeske ćevata kada. Još mi ne fali klopa naša, ali mogla bi počet falit uskoro. Ne baš uskoro. Tek sam tu 4-5 dana, koliko već. Ne znam ni sam. To kad si tak na putovanju, potpuno ti je sve jedno. Ako je doma sve ok.